Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Хеле ки ваъда додагӣ будам дар ин влог ҳозир ман ҳамин бороя чанд пулӣ мехарам, дар аз он чанд пулӣ мефурӯшам ва чанд пул фоида мебиёрам. Ҳамаша барои шумо нақл мекунам ки то шумо бохабар бошед ки аз хонаям нишаста аз бизнеси майда то бизнеси калон рафтана хонава бекор умри худатонро нагузонед духтаро. Агар кор кунидам баъди кор омада ин ҳамихи кор аст ки хай сарашанда як моҳ бо ин хай азоб мекишид то даруни компютера ёд гирифтана то бор гифта омдану упаковка кардана хай то ҳар як коре ки сар мекунӣ бо душворӣ сар мекунӣ баъд роҳаташа мебинӣ. камтар вақт мегирад лекин ёд мегиред. Амихе дар хонаам нишаста худ дар дигар ҷо кор кунидам баъди коратон мебиед 1-2 соат боз дар ми хонатон кор мекунед дасти худатонанда зиндагитона пеш ба мебаред беҳбудӣ мешад барои зиндагитон барои фарзандотон. бизнес аст замона ҳозир расо пеш рафтагӣ замона тараққӣ кардагӣ бисёриҳо бовар намекунем ки чӣ хел хонаи нишаста пули калон кор мекунем гуфта даки боваришон намегирад. ҳозир замона чӣ хеле гуфтам замонаи технология аст, замона пеш барафтагӣ аз хонаям нишаста бо тариқи компютер телефон анамихе пул кор карда мешавад. ҳозир ман барои шумо таваррои худама камтарша нишон медиҳам. Агар ман ҳозир инҷа ҳамшаграмга пур шуда мебаровад камерава намеруҷӣ. Например мегирем аз сезони сар мекунем ҳамин женский капрона дидосед женский капрон ин як упаковкашандаш 6 дона ҳаст. ин як донаш оптови сена мегиред 60 рубли. ман ҳозир шумова оптови сенаша мегӯям шумо дароед ҳамихе калготкая женский калготкая аз он базанед чи ҳамиҳои чандпулӣ мефурӯшанд баъд худатон хулоса мекунед. ҳамин чизҳоя оптови мо 60 рубли мехарем. ҳамина ман 60 рубли харидам дар аз он 350 рубли 400 рубли мефурӯшам як донаша например ман 400 сом фурӯшам. агар анамихе даруни аз онанда лайфхакҳош ҳай духтаро як донаша 400 рубли бафурӯшам манутикара ду донаша ман 700 рубли бакара мемонам. ду донаша 700 рубли бакара мемонам. се донаша например мегирем се донаша 1000 рубли бакара мемонам. дидед се дони ина агар 60 рубли харидагар 6 12 6 180 рубли ба мехаред 1000 рубли ба мефурӯшед. ина албатта бо ҳар чанд хел лайфхакҳош аст духтаро. албатта дар курс мо боз барои шумо маънотар карда мефаҳмонем. на хулоса бароред дар амин азонам зада бенидагар ҳама ҳар хел мефурӯшанд 1000 ам мефурӯшанд. ина ҳозир агар ҳамин ҳастеша агар ҳам када монда 500 рубли баям фурӯшид зиён намекунед дар 400 рубли баям фурӯшид зиён намекунед. анамина аз он интернет магазин аст ин духтаро. ин вабше ба гуфтан кити ман ба фикрам шумова расонда наметонам. то агар инҷа кор накунед расонда наметонам. инҷа савдо аст. як чиза мехаред як ҷо мегиред мехаред дар инҷо камтар худатон бо фоида мемонед баъд мефурӯшед. анин буд як намуди бори ман ки аз ҳамин ман фоида ба даст меёрам. ман умедвор ҳастам ки духтаро гапи ман ки амин содда када оддӣ када фаҳмондосиям барои шумо маъқул мешавад. албатта лайка монданро фаромӯш накунед тон духтаро. боз ма инҷа мегирем красовка муской озӣ чизи хадавой озӣ вақташай сезонашай. агар ҳамин красовкаи хато накунам ҳамин сезонаш аз моҳи март сар мешад то ноябра даже декабрам ҳастанд мардое ки фақат красовка мепӯшанд. ҳамин сезонаш ба фикрам тамом намешавад. ма хато намекунем. 1-2 моҳи зимистон агар одамо
боз кавши мӯзача напӯшан. Агар бисёри вақт времени сол ба мардо фақат кроссовка мепӯшанд. Ами кроссовкаи духтаро ман 700 рубли гирифтагим. Кроссовка Nike. Ин оригиналаш не, конечно, ин китайский. Ҳозир Москванда бори оригинал нест. Аз ҳисоби сансия оригинали Nike, Adidas хе чизо нест. Фақат ҳамаш производствои Китай. Нехе фальшивиш аст ин. Ина 700 рубли ман оптови сена харидагӣ. Ман ҳозир агар ина ман фурӯшаша гӯмагар шумо бовар намекунед. Шумо лутша ман ба бовар накунед агар дароид аз он ҳамиҳои нархша бинед. Ҳастан одамо 3-9 мефурӯшанд, 2-9 мефурӯшанд, 2800 мефурӯшанд. Худатон фоидаша ҳисоб карда бароварда мегиред. Акун ҳам шумо ҳисоб карда фоидаша бароварда доданам шарт не. Намина 700 рубли мегиред, 800 рубли гиридам. Ин чиза шумо бемалол 2000 болова фурӯхта метавонед. Чунки ин сезонаш ҳама вақт аст. Хеле ки гуфтам кроссовка ҳама вақт мепӯшанд. Ин як намуди. Боз сами трендови Москва трендови веле кроссовка якум ҷо мистад. Ҳозир инам сезонаш. Ҳамин агар берим ба наброид агар аз он ба агар кор кунед духтаро. То курса тоқат намекунам, то курс ба омаданатона тоқат намекунам, неки ҳозир мегӯм. Аз он ба кор кунед таби дили худатонро намефурӯшед унҷанда. Таби дили мардума мефурӯшед. Берим ба меброид, мебинед ки мардум чӣ пӯшдосиянд, чӣ хурдосиянд, чиҳо кадом ҳозир техника кор мефармонд. Анамин чиза мефурӯшед. Шумо таби дилатонро аз он фурӯхта наметавонед. Шумо дили мардум ба нигоҳ карда чиз мефурӯшед. Ҳозир берим ба броид чи кима набинед пошанда кроссовки сафед аст. Кима ки набинед. Ман фикр мекунам хо зан хо марданда ҳаманда гардеробушанда кроссовки сафед ҳаст. Набудагинда 1-2 дона ҳаст. Ин ҳеҷ вақт амода намемонад. Ина сезонаш ҳеҷ вақт тамом намешад. Белая кроссовка. Анамина ман оптови 650 рубли гирифтагӣ. 650 рубли. Аз онанда бемалол 2000 мефурӯшед. Амин видеои мана духтаро агар одамое ҳастанд ки бозори Садовод ва Люблино ва кор мекунанд, бисёри мардуми тоҷик оптови чизо ҳамаш дасти мардуми тоҷиканд агар хато накунам. Манамоҳо медонам, шоҳид ҳастанд. Ҳамин чизоя оптови 650 рубл, 700-600 рубл манамихе ёфта мехаред. Ина дар аз он сони дар омада мебинед баъзе касо ҳастанд ки 2000 мефурӯшанд, 2000 мефурӯшанд, 1000 бафурӯшидам зиён намекунед, 1300 рубл бафурӯшидам, инҳои шумо зиён намекунед. Вақте ки шумо бизнес ба даромадед, на балки аз он ба савдо мекунед. Инаша дар курс мегӯям бо дар куҷо боз бепул шумо савдо кара метавонед. Бе ягон хе документу, бе ягон хе налог. Анин боз як намуди хадавои товар духтаро чӣ хеле ки ваъда додагӣ будам ман шумо ва ягон ҷои рустиш нест ё ягон ҷои пинҳониш нест дар ин ҷо. Ина ҳар ки намегӯядам, нишон наметиядам бисёриҳо чизаша. Сабаби ки ман ина нағз дарк кара метавонам, худованд ризқи ҳамая ҷудо додагӣ. Ман 1000 ин чизоя рӯз кунам ё ки 1000 чиза ман шумо нишон диҳам ки худованд ҳеҷ вақт ҳар ки ҳаракат кунад ризқи як кас наметиҳад. Ким ҳаракат кунад худованд ҳамон одам ба ризқ метиҳад. Ман инҳои нишон доданам ки ризқи ман кам намешавад. Барои ҳамин дили мананда хе гинаш нест. дӯстони азиз, бемалол ман чизе ки хоҳед курси ман оддӣ бо забони тоҷикӣ фаҳмо гӯё. Бисёри занҳо бо вайкаран илтимос карданд ки мо компютера фаҳмаш ба намерем. гуфта габа росташ вақте ки манам компютера қибда курса ёд гирифтам ба рафтагӣ будам, манам компютера намедонистам. Оҳиста оҳиста ёд мегиред. Компютера ёд гирифтан ин ягон ҷои қииниш нест. Чӣ хеле ки дар
ویدیوی گذشته هم گفته بودم دوستان عزیز. уже همه میدونن نسکی سفید уже من شما گفته دادم که اینا چخیل باید فروشی. البته یک پاکتش میگیری 350 روبل. من این 350 روبل گفتم. بعضی جاهانده دیدم 400 روبلی هم میفروختن، 399 روبلی هم خیلی دو گیده 500 روبلی میفروشن. یکی شما حرکت میکنید چیز ارزانش یافته گفتم با گاب میزنید هیچ وقت رفته یک چیز همین نرخ گفت میشد که نخواهید. البته بازار چرخ میزنید نرخ ارزان میوید. 10 روبل ارزان باشد که این شما بفایده. هیچ وقت درباره بار خریدن سراسیمه نشده و این نکنید. کنیش بعضی ها سوال میتن گفتی گپایی ما که ای روسا یک پچکه نسکی نمیخرد، 10 دانه نسکی نمیخرد. لیکن دختر رو میخردگیش هم هست، نمیخردگیش هم هست. این ما الان تو میکشایی من تو پارکده میفروشی. اینترنت مگزیننده یک تا نیوی گیدنه، یک تا آدم ها قد بسیار نمیخوره چون یک دانه مونده کرد سالی قیمت میمونید. اینی 2 دانه میدانید. اگر همین 350 روبل بخرده باشم 10 دانش چند میشه؟ چند روبلی میشه؟ وقتی که بیزنس سر میکنید البته ماتماتیکا در کار است. ماتماتیکا کالکولاتور در کار است. تا ماتماتیکا اگر کمتون فهمیشش به نروید پلوس مینوس و فایزه شما بیزنس پیش ببرده نمیتونید. شما برای همین همه وقت یک چی که میمونید کالکولاتور میگیرید. نپریمیر همین من 350 روبل گفتگی 350 روبل تقسیم میکنیم 10 دانش به تقسیم میکنیم. یک دانه همین نسکی انا دخترو یک دانه نسکی من به 35 روبلی فروختم. даже 50 روبل هم نه. همین نسکی بیلی نسکی مسکوی گفته همین اینترنت مگزین بزنید اگر همین ها از 100 روبل بالا میستد. 150 روبل بالا میستد و من خطا نمیکنم. همین های شما اون میکنید دوتش میمونید 2 دانش 200 روبل یا که 230 روبل میمونید. این سیتش خوش میکنید میگویید 350 روبل میگویید 400 روبل میگویید هم حساب کنید. اگر سیتش شما 35 روبلی گیرید اگر گفتگی باشید اگر اکتاوی 3 نش حساب کنید اگر 3 دانش شما و 105 روبل بفروندگی 105 روبل با. اگر شما این 250 روبل فروشیدم زیان نمیکنید 200 روبل بفروشیدم زیان نمیکنید کم باشدم یکین فایده میموند. انمین راهی بیزنس دخترها دوستان عزیز این راهی بیزنس میگن. شما این ساحه و اگر درآمده بید اگر باز این نقصتر میفهمید. باز در این جنده نایک نسکی های سفید است. اینا من ژنسکی اینش من این بندش کوتاه که هست سالی قیمت تر گرفتم 400 روبل. اینا 400 روبل دادن و اینا مسکوی 350 روبل دادن چون که بندش دراز از خیلی که میدونید هم بسیاری آدم خیلی کوتاه میپشن اصلا این سبب اینش سالی قیمت تر گرفتم. اینا هم دخترها همه خیلی میکنید خواهی 10 دانش یک تکره میمونید از اینم برای 10 دانش 400 سوم بگرفتگی باشید اگر 10 دانش 900 سوم بمیمونید 1000 سوم بمیمونید یا که کمتر با ارزان تر بمیمونید 10 دانش که در 3 دانش نپریمیر 3 دانش 400 سوم بمیمونید 350 روبل بمیمونید شخیلیف اگر همین کار سر کنید فایده میبیارید. این یکون کاری نیست که در بدر یا یکون کسی توالو کدگی این خر و یه خر نه میشنید سری کامپیوترتون به پروست صورت میگیرید خوشو کده صورت через کامپیوتر سایت از اون بزرگریزی میکنید این تمام چه گاه میکن حالتی یک کسی خیلی وای کدنم نیده پستنم نه خر یا که اون تکون یا اون تکون نه. واسه اگر همین بسیاری زنهای هستن که وای به تلگرام به سودا میکنن گروپ واتساپ به سودا میکنن لباس فروخته یا همه خیلی چیزا کده
ва дигар блогеро реклама мехаранд, например як блогеро реклама мехаранд гӯям, аммо рекламашон 3000 4000 мисад, агар ами подписчику просмотрашон мӯл бошад, ваҳо сайли қимат рекламашон. Лучше ҳамон пулҳои ҷамъ мекунед, якта курс ба иштирок мекунед, курс ёд мегиред, роҳи аз он ба ёд гирифтани ёд мегиред, аз хонатон нишаста ҳар рӯз савдо мекунед. Аммо савдое ки дар группа мекунед, ман ба фикрам, агар хато накунам, аз интернет магазин хеле бисёртар мекунед. Ин як намуди бизнес аст, ин савдо аст. одамое ҳастанд ки магазин мекушанд. шумо дар хона ҳозир замона чӣ хеле ки ҳама медонад, замонаи пешравӣ аст, замонаи техника аст. мешинед аз хона, боратон пеши худатонанда, дасти худатонанда, кай хоҳед упаковка мекунед, буда метед, кай хоҳед не, коратон дасти худатонанда. курса албатта одами кам кати гузондани ҳастанд духтарҳо, чунки одами бисёр кати ҳам шумҳо нағз ёд намегиртон, ҳам манба вазбинӣ мекунад ки чанд одам ба якта ман фаҳмондан ва мақсади ман вақте ки мебиён пеши ман мехоҳам ҳамин ранги худам то ҳамин савдо ва бурорам ки як киси омадагӣ ҳамин хурсанд шуда буровад. ҳам ман розӣ бошам, ҳам одаме ки курси ман бо омада иштирок кард бояд розӣ бошад. ҳозирам телефон ҷим намистад. ҳозир чанд кас нависондагӣ. масъалаи офисомоям ҳал шуд. насиб иншоалло дар влоги оянда ман рӯзаша числоша таъин мекунам. дӯстони азиз, агар ягон савол дошта бошед, албатта нависед, номерои телефони ман аст, занг занед. бо шумо хайри хуш мекунам. боқӣ дар паноҳи худованд ҳамавақт хонаи ободу тани сиҳат дошта бошед.